everything in this material world nowadays, to a certain degree, is trying to kill the soul. The advertisements, the educational system, the internet, and even sometimes Facebook. No, don't say that. Prajalpa. Hare Krishna. Takole prej sem šel po stopnicah dol v eno pisarno in na stopnicah me prestreže ena pač uslužbenka in razložim o naši eko-karavani, predstavim knjige in ona mi je tako običajen odgovor da, češ da nima denarja nič v službo ne nosa, tako da bi z veseljem kaj vzela, ampak nima nič. In medtem pa nekdo iz pisarne pride in ji da 10 evrov za knjige, ne da bi mene sploh videl, v bistvu bila šefica in ona je rekla, evo, tukaj je šefica dala 10 evrov in potem je šla šefica nazaj v pisarno, tako da se sploh niso videla, pa sem jaz sicer stopil v pisarno in se je zahvalil, ampak kaj takega se mi še ni zgodilo v vsej karieri deljenja knjig. Hare Krishna. No da je update na situacijo. Nekaj zavajanj pa malo vsem stopte. Stojno, kje na svetu živite. Bomo, gospod. Nam jaz take cotage zdaj gledal, pa bi prodajali Indijo. Ja. Pejte malo v Indijo, vas videli, pa je tam. Prav. Ne prav. Malo razmislil svojo glavo, ker vas poznam za 20 let nazaj, kaj ste delali. Srečno. Nesrečno. Torej, za danes je bila napovedana velika nevihta, vendar se žal na srečo ni zgodila. Smo pa imeli okrog 45 minut zelo prijetne atmosfere, tisti, ki je ravno pred nevihto, ki čutiš v ozračju neko elektriko in je bilo zelo ekstatično. Hare Krishna. Hvala za družbo. Srečno, Haribol. Otvorio čovjek vrata i gleda u mene, a oči mu pune suza. I vadi iz džepa 20 eura. Ja gledam sad koju knjigu želi. Kaže, ne, ovo je, kaže, od srca. I onda sam mu dao jednu knjigu. Isto od srca. Ulazim u mesnicu, a gledam čovjeka, u njega ruke pune loja i krvi. Ali knjige upakovane u celofan. Gospodine, rekao,
kako zanimljiva atmosfera kod vas. a meni se već tako ono, udahnuo sam, mogu da, bez disanja, udahnuo sam unutra, tamo napolju i ne dišem unutra uopšte, ne dišem. Predivna, zanimljiva atmosfera kod vas. Imamo rekao promociju, pogledajte, eko karavana, samo pogledajte, dajte nešto od srca. Čovjek 10 eura uzeo 2 knjige. Kako mu ruke, ovako loj na njima i krvo. I šta si se molio? A to sam se molio. Samo sam se molio da mi knjige ne vrati. Samo ovakvim rukama, drži knjige, loj, krvo. Samo da me vrati. Toliko.